Mu mateka ya Ethiopia harimo igitabo cyitwa Kebra na Gasti cyangwa se icyubahiro cy'abami. Gisobanura ko umwamikazi w'Isheba witwa Makeda mu muco w'Abanya-Ethiopia yavuye Isheba bigereranywa na Arabiya y'Epfo cyangwa se Ethiopia y'ubu kugira ngo asure umwami Salomo mu gihugu cy'Abisirayeli. Iki gitabo kivuga ko mu rugendo rwe Salomo na Makeda baba bararyamanye bakanabyarana umwana witwa Menerike wa mbere waje kuba umwami wa mbere w'ubwoko bwa Salomoni mu Ethiopia. Iyi nkuru ni ingenzi cyane mu muco w'Abanya-Ethiopia kuko ishingiyeho ubuyobozi bw'ingoma y'abami ba Ethiopia kugeza ku mwami wa nyuma Haile Selassie. Ariko mu mateka y'isi yose n'ibikorwa by'ubushakashatsi nta bimenyetso by'ukuri byerekana ko Salomo na Makeda baba barabyaranye. Inkuru yo muri Bibiliya urwa mbere rw'abami igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku 13 n'ingoma za kabiri igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku 12 hari inkuru ivuga ko umwamikazi w'Isheba yaje gusura Salomo kugira ngo abaze iby'ubwenge bwe, ariko nta makuru avuga ko baba barashyingiranywe cyangwa se baba barabyaranye umwana. Ibi bituma abahanga bamwe batekereza ko iyi nkuru ya Menerike wa mbere ishobora kuba umuco w'amateka cyangwa se ikabikoreshwa mu buryo bw'umurengera kugira ngo bareme ubushobozi bw'ingoma. Murakaza neza ku rubuga rwacu Isi n'Ibihugu, aho tubagezaho ibyegeranyo bicukumbuye by'ibihugu. Uyu munsi turi kuganira ku gihugu cya Ethiopia. Bana natwe kugeza ku musozo kugira ngo umenye byinshi bicukumbuye muri iki gihugu kidasanzwe. Ikaze. Reka duhere kuri iyi nkuru. Mu muco wa Ethiopia, Kebra na Gasti basobanura ko umwamikazi w'Isheba Makeda yaje gusura Salomo kugira ngo amenye amashiraki inyuma y'ubwenge bwe ndetse n'ubutunzi bwe. Igihe bamwe bavuga ko Salomo yamubeshye ngo bashyingiranwe, Kebra na Gasti ivuga ko yemeye kubera ubwenge bwe. Menerike wa mbere umuhungu wabo yaje muri Ethiopia akayobora ubwami, akazana taboti y'isezerano cyangwa se isanduku y'isezerano. Iyi ni isanduku yari isanzwe iba mu bwami bwa Isirayeli. Bikaba bivugwa ko ikiri mu kigo cya Aksum. Iyi nkuru ni umutima w'umuco w'Abanya-Ethiopia, cyane cyane idini y'Aba-Orthodox ya Ethiopia. Mu gihe muri Bibiliya ho basobanura ko umwamikazi w'Isheba yavumbuye ubwenge bwa Salomo akamuha impano z'izahabu, ibihumura neza n'ibintu byiza by'agaciro. Salomo amuha ibyo yifuzaga byose nyuma aragenda. Nta makuru muri Bibiliya avuga uruhare rw'urukundo cyangwa se umwana. Ibi bituma abahanga bamwe batekereza ko iyi nkuru ya Menerike ishobora kuba yongerwaho mu muco w'Abanya-Ethiopia. Ibitekerezo by'abahanga. Abashakashatsi bavuga ko umwamikazi w'Isheba ashobora kuba yari umwamikazi w'igihugu cy'Abasaba muri peninsula ya Arabiya cyangwa muri Afurika y'Ubuseruko, ariko nta bimenyetso by'umwihariko byerekana aho yavukaga. Menerike wa mbere ashobora kuba umuzingo wabayeho kugira ngo habeho ubushobozi bw'ingoma ya Ethiopia. Gusa ibi ntibivuga ko iyi nkuru nta shingiro ifite. Irakomeye cyane mu mico n'imyumvire y'Abanya-Ethiopia. Ariko se iki gihugu cya Ethiopia ni ibihe bintu bindi bidasanzwe wamenyaho? Reka tubane muri iyi video turebe amavu n'amavuko y'iki gihugu, umuco, amateka, ubukungu n'iterambere byaryo. Igihugu cya Ethiopia kizwi ku gihugu cy'inkomoko. Urugendo rw'igihugu kimwe mu byiza bukuru bya Afurika. Ethiopia iri mu gace ka Afurika y'Ubuseruko. Ni igihugu cy'ibitangaza uhereye ku misozi y'ikirere kugeza ku bibaya n'ubutayu bunini. Ifite abaturage barenga miliyoni 120, inshuro zigeze ku 9.2 ugereranyije n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Imiturire n'ibidukikije. Ethiopia
igihugu kidakora ku nyanja cyangwa se ibyo bita landlocked countries, ifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 1.1 bingana n'ubunini bw'Ubufaransa wongeyeho Espagne, ni inshuro 41.7 ku bunini bw'u Rwanda. Ihana imbibi na Eritrea mu majyaruguru, Djibouti na Somalia mu burasirazuba, Kenya mu majyepfo, Sudani y'Epfo na Sudani mu burengerazuba. Imisozi ya Ethiopia yitwa igisenge cya Afurika. Mu mutima w'ubutaka ifite imisozi nka Ras Dashen irenga metero 2500, ni ukuvuga kilometero 4.5 mu butumburuke. Iyi misozi niyo nkomoko y'uruzi rwa Nili y'ubururu, umugezi w'ikirenga ku isi kandi utanga ubuzima kure y'igihugu. Uhereye ku misozi usanga igice cya Rift Valley kinini, kirimo ibiyaga binini n'ibivuka-ngoma n'amashyamba y'amasoko. Mu burasirazuba hari Danakil, ahantu h'umuriro w'ikirenga ku isi, aho ubushyuhe buri hejuru ya dogere Celsius 50. Ubutaka bwa Ethiopia ni ubwoko bwose bugiye butandukanye. Mu majyepfo abanzirizwa n'imbuga y'ubutayu. Ubu budasa bubyara ubuzima bwihariye nka Gerada na Mpuri rwa Ethiopia, ariko iyi miterere igira ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Imisozi ifite uburumbuke ariko ikunda kwibasirwa n'inkangu n'umwuzure. Impinduka z'ikirere zitera ibibazo nk'ibiza, ariko ibitangaza nka pariki ya Simiye ishyirwa mu by'umuryango w'abibumbye byerekana ubwiza bwa Ethiopia. Amateka y'igihugu cya Ethiopia. Amateka ya Ethiopia si mashyashya ku isi. Ifite izina ry'igihugu cy'izabukuru muri Afurika kidacengezwa, gitandukanye n'ibihugu byinshi. Igihugu cya Ethiopia ndetse na Liberia nibyo bihugu rukumbi bitakoronijwe mu mateka ya Afurika. Usibye igihe gito hagati y'umwaka w'1936 kugeza mu 1941, ubwo igihugu kigarurirwaga n'Ubutaliyani bwari buyobowe na Benito Mussolini. Ethiopia niyo nkomoko y'umuntu, aho amabuye nka rusi ndetse n'ibice by'umubiri wa Australopithecus, umuntu wa mbere, bivugwa ko yasanzwe kubura ubu butaka mu myaka 3.2 ishize, akaba yaravumbuwe mu gishanga cya Awash mu bukuru bw'ibihugu nk'ubwami bwa Aksum mu mwaka w'100 nyuma ya Yesu. Aksum yari ubucuruzi bukomeye butunganya amafaranga kandi bukoresha ubukristo mu kinyejana cya 4, bwabaye igihugu cya mbere cy'abakristo. Reka tugaruke ku mahano yagwiriye igihugu cya Ethiopia mu mateka. Ijambo rizwi nka terori itukura ni izina rizwi cyane ryo mu rurimi rw'Icyahimalik. Ni izina rihabwa igihe cy'ihangana ry'amaraso n'ubwicanyi bw'indengakamere mu mateka ya Ethiopia hagati y'umwaka w'1976 kugeza mu 1978. Byabaye nyuma y'uko Dergi cyangwa itsinda ry'abasirikare bavanagaho Emperor Haile Selassie mu 1974, rigenzurwa na Mengistu Haile Mariam. Dergi yari yatsinzwe mu ntangiriro ry'abanyeshyaka batandukanye harimo EPRP cyangwa se Ethiopian People's Revolutionary Party n'indi miryango ya kiriya gihe. Terori itukura bisobanura iki? Terori ni iterabwoba cyangwa se igikorwa cyo gukangisha. Itukura bishatse kuvuga amaraso. Iki gihe cyabaye igihe cy'umubabaro n'inzara. Mu myaka y'1980 cyahitanye abantu barenga miliyoni. Mu myaka y'1990 Dergi yaraguye, hanyuma EPRDF irayobora. Itegeko nshinga ry'1995 ryashyizeho ubumwe bw'amoko, ariko ibibazo byari bigihari. Amateka ya vuba ni intambara ya Eritrea yo mu 1998 kugeza muri 2000, n'intambara ya Tigray kuva muri 2020 yateye kwimurwa n'ibibazo by'ubutabazi. Ku buyobozi bwa Abiy Ahmed
watsindiye Nobel y'amahoro mu mwaka wa 2019 kubwo kwivugurura kwa Ethiopia. Perezida wa Ethiopia kugeza mu mwaka wa 2025 ni Sahle-Work Zewde, niwe mugore wa mbere wigeze kuba perezida w'igihugu kuva Ethiopia yabaho. Amabara y'ibendera rya Ethiopia ni icyatsi kibisi gishushanya uburumbuke n'ibyiringiro. Umuhondo bisobanura ubumwe n'amahoro. Harimo ibara ry'umutuku, ubutwari bwo kurwanira igihugu no kucyitangira. Hagati mu ibendera kandi hari ikimenyetso cy'inyenyeri y'amabara 5 isa na zahabu iri ku ishusho ry'ubururu, isobanura ubumwe bw'amoko yose ndetse n'uburinganire. Muri byose Ethiopia irakomeza, ni igihugu kirinda ubutegetsi n'umuco wacyo. Reka tuvuge ku muco udasanzwe n'abaturage ba Ethiopia. Umutima wa Ethiopia n'abaturage bayo, abantu batandukanye bakomeye kandi bakomeza inkomoko zabo. Ifite amoko asaga 80, harimo Aba-Oromo ari nabo bakomeye, Aba-Himara, Aba-Tigre ndetse n'Abasomali. Icyahimarike ni ururimi rw'igihugu, ariko izindi ndimi nka Oromifa na Tigrinya zirakoreshwa. Idini y'ingenzi 44% bagendera ku Bukristo bwa Orthodox. Insengero zaho z'izabukuru nka Lalibela zubakishijwe amabuye mu kinyejana cya 12. Isilamu ikurikiranwa na 34%. Irakomeye mu mijyi nka Harare, ifite imisigiti 82. Umuco wa Ethiopia ni ikintu cy'ibanze cyane. Kawa yavumburiwe hano ibinyejana byinshi bishize, ni umutima w'ubuzima. Umuhango wo kwitangira ni umuco w'igihe kirekire. Ibyo kurya birimo nka injera, umutsima wa itefu urakoreshwa cyane. Umuziki w'uburyo bw'imbyino zitandukanye nka Eskista y'Abahimara yerekana ubushobozi. Aho mu mateka n'umuco wa Ethiopia, siporo ikunzwe cyane ni umupira w'amaguru cyangwa se football. Ethiopia ni kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika byinjiye mu ishyirahamwe mpuzamahanga rya football FIFA kuva mu 1953, kandi byitabiriye AFCON kuva mu ntangiriro, African Cup of Nations. Mu 1962 Ethiopia yegukanye iri rushanwa. Amakipe akunzwe cyane muri iki gihugu ni nka St George hamwe na Ethiopian Coffee n'andi yo mu mujyi wa Addis Ababa. Nubwo football ari ikunzwe cyane, hari n'izindi siporo zifite umwihariko nka athletics cyangwa se gusiganwa ku maguru. Ethiopia ifite izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga kubera abakinnyi bayo b'ibirangirire nka Abebe Bikila watsindiye Olympic Marathon yambaye ibirenge mu 1960. Indi mikino ya gakondo nka Jena ukunze gukinwa cyane mu minsi ya Noheli. Igihugu cya Ethiopia kandi kizwi ku izina rya Abyssinia, rikaba ari izina ryaturutse ku ijambo rya kera ry'igihabe mu gusobanura igihugu n'abaturage bacyo. Kugeza mu kinyejana cya 20, izina Abyssinia ryari rizwi cyane mu mahanga, mu bitabo by'amateka, ku ntebe z'imiryango mpuzamahanga n'ahandi. Izina Ethiopia ryo rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki cya kera, risobanura abantu bafite uruhu rwatwitswe n'izuba. Ubu ku rwego rwemewe n'amategeko n'amahanga yose, izina rikoreshwa ni Federal Democratic Republic of Ethiopia FDRE cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Ethiopia. Ubukungu n'ubuzima bugezweho mu gihugu cya Ethiopia. Ubukungu bwa Ethiopia ni bumwe mu bukura vuba muri Afurika, uzamuka ku kigero cya 7.2% mu mwaka wa 2025. Ubuhinzi niwo mutima w'ubukungu bwa Ethiopia, ukoresha 45% kandi bugatanga hafi 1/2 cya GDP cyangwa se
umusaruro mbumbe w'igihugu. Kawa ni ikintu cy'ingenzi cyoherezwa hanze hamwe n'indabo, sezame ndetse n'inkoko. Urugomero rwa GRD kuri Nile y'ubururu rutanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi. Mu mujyi wa Addis Ababa habasha kuboneka ubuzima bworoshye. Imijyi irakura, imiturirwa irubakwa n'ibikorwa bya tekinoloji muri Silicon Savannah. Ubucuruzi bwa tekinike buratera imbere ndetse n'ishoramari mu bihugu bya kure. Urugendo rw'ubukerarugendo rurakura rugaragaza ibintu nka Aksum na Omo Valley. Ubuzima bwa buri munsi buri mu by'ibanze n'ibya vuba. Mu cyaro abahinzi bakoresha amasuka. Mu mijyi abantu bakoresha telefoni na mudasobwa mu buzima bwa buri munsi. Amashuri ariyongera n'ubumenyi buri ku kigero cya 52%. Ethiopia irifuza kugera ku bukungu buteye imbere mu mwaka wa 2025, ariko ubusumbane buracyahari. Inzitizi za Ethiopia nuko bagerageza kwirwanaho. Ethiopia irimo ibibazo bikomeye, ariko imbaraga zayo ziracyahari. Ubukene burahari n'ibiciro biri hejuru bitera ibibazo by'inzara. Ibibazo by'amoko byateje intambara nk'iya Tigre yimurira abantu barenga 2 miliyoni. Impinduka z'ikirere zitera ibiza n'inzara nk'iyo mu myaka y'1980. Ibibazo by'ubutegetsi biteza amakimbirane hato na hato, ariko amasezerano ya 2022 y'ubumwe yerekana icyerekezo. Imihango y'abaturage n'ubutabazi bwa kure birakomeza. Amateka ya Ethiopia yo kurenga ibibazo yerekana icyerekezo cyiza. Ahazaza ha Ethiopia mu gihe kizaza, iki gihugu gifite ubushobozi bwinshi. Ubukungu bukomeza bukura, butanga akazi ku ngufu z'ikirere n'ikoranabuhanga. Ubumwe bw'igihugu burakenewe, kandi amashuri n'ibikorwa remezo bizakomeza. Urubyiruko basaga 60% bari munsi y'imyaka 25. Ni amaboko akomeye y'ahazaza h'igihugu cya Ethiopia. Ethiopia, igihugu cy'inkomoko, ni urumuri rw'imbaraga ndetse n'ubumwe. Twasuye ubutaka, amateka, umuco n'ubukungu, ibibazo n'icyerekezo. Sura Ethiopia, menya byinshi kandi udushyigikire ukanda like na subscribe ku Isi n'Ibihugu. Ngaho mbwira muri comment mbese n'iki wakunze mu gihugu cya Ethiopia. Ikindi urifuza ko twaganira cy'ubutaha. Ibiganiro ku Isi n'Ibihugu nakagaruka naho ubutaha.